Hello guys, tunin ko ahi nunga ba hoi thim no neo Elias no neo ama to pathin wa choi la kan sa hon dihin ama hin tu ahi arbom abola ran abol lai ta hin tu ni tha ayong hi nam la khat benir piece ke ama tho nau khat arbom phan hung su de hin chong chai gading na ki go hutin no neo win ipelungyal umam cham chakhat hin se in tin ting la la chu kan sa hon de tai Kipayin ama sa penin pathin kathang ba in azichu wa choila sahitya hi hinsa do dinga jong kana ki gya lo hi in hin la pathin phathe bo ka changin ka gya khelam pem pathin phathe e bo in ama wa choina te in hi mangcha in tuma bana jong hi pathin wa choina lam panga hi ki go na ka nei jing hi in hin la mi hem ki hi in thil gon kha nei ting le e suboi ding hi lo le e hliam thla the tamin hizi hin nang ho tauna zong ka ngai cha in chule ma bana hi chi pathiam ba choila ka sa na zong hin nang ho support nang ka ngai cha in nang ho ta pi nang ka ngai cha jing e ti chu ka hun ka hin sei no he kipa ame nunga nu ne wen ngai cha dung ju ya chu muntina so pu la nau ten pathen wa choi la sa na ha dam thein ding la ha thein dinga taw na gel do jing di bin jong team na ka hin ne ye wa choi dan son ta ni so điện va trôi ta nhẹ